Deo 3. Kroacija ili silom, agresor. Preko crte. Ne znam ko je dao zeleno svetlo za pokret, uglavnom, uskoro smo bili na mostu. I nikako nisam mogao da skapiram, zašto vozač, svestan da zalazimo u ratnu zonu, nije makar ugasio svetla u autobusu. Radiokasetofon trešti, turbofolk, osvetljeni kao novogodišnja jelka, prelazimo dugi most preko Dunava. Most, poluvidljiv u noćnoj izmaglici, mestimično je osvetljen žutim električnim svetlom i nelagodno me asocira na neke epizode, Zone sumraka, pojavljuju se džakovi s peskom, mitraljeska gnezda. Vojna policija ili specijalne policijske jedinice sa zaštitnim prslucima, počinje da me hvata prva jača nervoza, ostavljamo most za sobom i svuda oko nas je mrkli mrak, napred u svetlu farova iskrsavaju avetinske kuće bez prozora, poneko mače oko seva iz mraka zelenim ognjem, kroz prozor sa moje desne strane, na kome se kondenzuje vlaga, ne vidim ništa osim svog unezverenog lika. Da je svetlo u autobusu ugašeno, staklena površina se ne bi ponašala poput ogledala. Gasi majstore, vičem vozaču pokušavajući da nadjačam zvuk motora. Šta je sinko, srce u pete? Dovikuje mi čovek za upravljačem i pri tome nekako čudno zapliće jezikom. Odjednom shvatam da je pijan. Između mene i eventualnog snajperiste je samo staklo i tanak lim. Osjećam se kao glineni golub. Naš autobus skreće desno na neasfaltiran put, još jedan autobus ga prati. Kamion i oklopni transporter koji su zajedno sa nama prešli most nastavljaju pravo. Počinje uspon, uspevam da uočim betonske stubove i žicu obraslu vinovom lozom. Nalazimo se sred ogromnog vinograda, koji je, kako ću kasnije doznati, samo deo velikog erdutskog gazdinstva poznatog po proizvodnji kvalitetnog vina. Autobus staje kraj nekih oronulih zgrada koji u svetlu farova liče na ruine. Skačem na vlažno slavonsko tle i moje se oči susreću sa prodornim, tamnim očima neznanca. Nemam vremena ni da se prestrašim, a već 4, 5 ljudi je kraj mene. Njihov izgled je neverovatan. Nose kožne jakne, lovačke noževe i prastaro nemačko automatsko oružje, kao da se u blizini snima kakav film o Drugom svetskom ratu, a oni u njemu igraju gerilce poput četnika ili pripadnika francuskog pokreta otpora. Kada sam se malo pribrao, pažljivo sam osmotrio neobrijana i od ko zna kakvih nedaća i napora potamnela ljudska lica. Bili su gologlavi i bez ikakvih oznaka raspoznavanja, i naizgled potpuno ravnodušni. Je li to bio umor, opreznost ili naprosto dosada već odavno ogrubelih ratnika? Uglavnom, na nas nisu obraćali neku posebnu pažnju, čak su nerado stupali i u kontakt. Ne znam ni da li su čekali upravo nas ili su se tu zatekli kao obezbeđenje onih oronulih zgrada u kojima se možda nešto za njih važno nalazilo. Vozač je sa njima razmenio neke informacije, od njega potom doznajemo da noća spavamo u autobusu, jer on trenutno ne zna kuda dalje. Čeka instrukcije, dok on objašnjava trenutnu situaciju, postajem svestan jedne zastrašujuće mogućnosti. A šta ako ovi tipovi u kožnim jaknama uopšte nisu naši? U pitanju je poverenje na reč, video sam sebe na zemlji i tela mojih drugova u različitim pozama smrtne agonije, razbacana unaokolo poput krpenih lutaka, tako lako. Ako mi uopšte garantuje da se to neće desiti svakog časa. Pokušavam potom da zaspim na sedištu u autobusu, ali sam kao na iglama. Vrućina, smrad, zajedno sa napetim nervima čine svoje. Ipak, uspevam da zadremam na kratko, koliko da doživim užasan, isprekidan san o čoveku bez lica, koji mi prilazi odnekud s leđa. U njegovoj ruci je blistavo sečivo i hvata me levom rukom za vrat, a desnom. Vičem i uspravljam se, buljim ne shvatajući u čoveka do sebe, koji u polutami spava čvrstim snom. Postajem svestan da mi je u rukama puška, otkočena, čovek hrče nesvestan da je njegov život mogao da isčezne zbog nečije noćne more. Otvaram drhteći vrata i udišem čist, hladan vazduh, osvrćem se, gotovo niko od rezervista nije budan, nema stražara, pored starog traktora sede oni neobični ratnici, pušeći i razgovarajući o nekim, samo njima znanim stvarima.
Moj prvi ulazak u dalj. Seo sam na odbačenu gumu neke poljoprivredne mašine. Znao sam nekako da je ponoć već odavno prošla. Noć je bila bez mesečine, nebo potpuno crno, nijedna zvezda se nije videla, osluškivao sam. Ne sećam se više, da li sam te prve noći na hrvatskoj teritoriji čuo daleke zvuke rata, toliko nalik onoj grmljavini pred nepogodu, ali zato sam nakon nekog vremena začuo sasvim jasno zvuk motora nekog vozila. Taj zvuk se, sasvim izvesno, približavao. I nedugo potom, automobil sa isključenim svetlima se brekćući popeo uz brdo. Njime je došao mladić u Teksas jakni, naoružan, magnumom, po načinu na koji je dočekan od strane onih čudnih tipova u kožnoj galanteriji, reklo bi se stari znanac. Pozdravivši već pomenutu grupu kratkim i odsečnim pokretom ruke, uputio se kućici od betonskih blokova u kojoj je, tek sam tada to primetio, poput velike mačke prela neka mašina. Pošto mi niko nije ništa branio, prišao sam i kroz očkrinuta vrata u polutami, ugledao veliku pumpu za vodu i električni generator. Mladić je pregledao uređaj šarajući snopom baterijske lampe po cevima i prekidačima. Pozdravio sam ga i pitao odakle je. Rekao je da je iz dalja. Saznao sam da do tamo nema više od 5 kilometara. I kada danas razmišljam o toj noći, pitam se šta mi je bilo tada u glavi, kakvi su me to čudni i racionalni porivi ohrabrili da gotovo bez razmišljanja upitam ovog meni sasvim nepoznatog čoveka, da li može da me poveze do svog naselja. Zašto sam to uradio, ja, koji nikad nisam voleo rizik bilo koje vrste? Nemam pravi odgovor, i u toj stvari priznajem da ne razumem ni dan danas šta me u tom trenutku spopalo. Mislim da mi je u tom času bio potreban nekakav ventil, jer sam bio pod velikim unutrašnjim pritiskom, a taj pritisak je uslovljavala neizvesnost i osjećaj da od polaska u rat nisam više kontrolisao sopstvenu sudbinu. Prema tome, ovo je mogao biti nekakav pokušaj bekstva od te neizvesnosti, mada sve to baš i ne zvuči logično jer na taj način nisam bežao iz ratne zone nego sam se, naprotiv, njoj još više približavao, ali ratom i onako ne upravljaju razum i logika, rat je stihija. Podsjeća na teoriju haosa i najčudnije, najbizarnije fraktale. Momak u Teksas jakni je, bez nekog uzbuđenja, pristao na moj predlog. Pošao sam lako obučen, bez šlema, vetrovke, borbenog ranca. Samo u SMB džemperu. Bio sam dovoljno razuman da ponesem barem kalašnjikov, ali bez rezervne municije, samo sa jednim okvirom od 30 metaka koji se nalazio u pušci. Čovjek sa kojim sam putovao je izgledao kao desperado, sa jednom rukom na volanu i drugom položenom preko masivnog revolvera na sedištu. Do tada je Magnum za mene bio isečak iz časopisa, oružje koje se viđa samo u filmovima tipa Prljavi Hari, jednom rečju, misaona imenica, na neki način delovao mi je moćnije i od automatske puške. Nikada nisam putovao ni u potpunom mraku, isključenih farova, autoputem koji je čist od vozila. To mi se dopalo, osjetio sam slobodu, nema saobraćajnih propisa, nema ograničenja. Sablasno osvetljen mesečinom, drum i kola koje jure po njemu kao da se nalaze u nekom drugom, paralelnom svetu. A onda barikade. Dva starca sa lovačkim puškama, obraza rumenih od rakije, propuštaju, malo dalje još jedna barikada, onda dalju zamračenju, policijski čas na snazi. Mladić mi pokazuje na ručni sat 2:30 ujutru. Svraćamo njegovoj kući, časti me kafom, razgovaramo. Neprijatan miris širi se iz zamrzivača koji dugo nije u funkciji, u dalju nema struje. Na kuhinskom stolu gori stari fenjer. Pokazuje mi kutiju šibica sa grbom NDH, koju je uzeo od zarobljenog hrvatskog borca. Čitam. This is copied from the original box of matches from independent state of Croatia, printed in Australia. Shvatam ovaj poklon i kao neko znamenje, neku samo meni važnu medalju za hrabrost. Od cele grupe rezervista sa kojom sam prispeo u Hrvatsku, prvi sam ušao u dalj, i to u vreme policijskog časa, a već nešto presvanuće bio sam opet u njihovom društvu. I niko od mojih drugova nije doznao za moju suludu noćnu pustolovinu, a i da jeste, ne bi mi uopšte poverovao da se to desilo. Pogledna. Sunce lagano suši žuto slavonsko blato.
Sa uzvišenja na kome se nalazim pogled puca na veliku ravnicu. Čini se da posmatram dno džinovske tepsije. Vidim dalj i prepoznatljivi crkveni toranj u njegovom centru, ne veći od palca. Mogu da pružim ruku ispred očiju i zamišljam kako pomeram tu maketicu. Iza naselja, kukuruzna polja sežu do tamne linije horizonta pod prostranim nebom bez oblačka. Utisak malčice onespokojavajući za čoveka odraslog u sigurnom zagrljaju brojnih planina istočne Srbije. Iza te linije nalaze se Trpinja, Bršadin i Vukovar. Sparno prepodne je tiho, ako se izuzme daleko bubnjanje artiljerije, pomešano sa zujanjem buba. Prva linija fronta je 14 km odavde. Dok se tako dosađujem, odnekud se pojavljuje kurir. On donosi naređenje o pokretu. Kaže da je intendantski logor samo 200 metara udaljen od nas. Nalazi se na višoj koti nego što je naša, pa to znači tegljenje pune transportne vreće, ranca, ašova, puške i rapa uz brdo.